Wara li kienet mardet b'kanċer aggressiv f'sidira, Antonella Rogers tirrakkonta li għaddiet minn perjodu ta' dlam u spiċċat irrikorriet għal diversi vizzi. Krollajt, isni ħallejt lejl innifsi, speċi ta' ma fittix lajnuna, dejjem isni nittrateni u waqgħet ħafna vizzi differenti li ħadulni fit-triq mudlama. U dak li żbalti għaj li kont naf li qed nagħmel il-ħażin. Antonella tirrakkonta li semat b'Madre Elvira li 43 sena ilu waqfet iċ-ċenakolu li jaqa' taħt il-Vatikan, programm spiritwali biex in-nies ifiequ minn bosta vizzi bħad droga, alkohol u anki dawk tal-pornografija. Dak li jemnet fih Madre Elvira illum qed jitħaddem fi 80 dar madwar id-dinja, 25 fl-Italja, fl-Afrika, l-Amerika t'isfel u fl-Ewropa. Biex daħlet għal dan il-programm Antonella iċċaħdet minn kollox fosthom minn familta. Minaj mobile, minaj television, minaj ħafna affarijiet li ngħixu bihom ta' kuljum normali, huwa bżonn fl-aħħar mill-aħħar. Mhijiex faċli, ovvjament, għax inti kun drajt f'ħajji speċjalment tal-età tiegħi, fimt, illum għandi 45 sena, li tlaqt kollox warajja, tlaqt il-familja wkoll. TVM News tkellem ma' Padre Andrea Della Torre, persuna fit-tmexxija taċ-ċenakolo, fejn fisser li il-programm jara fl-umanità u jgħin lin-nies ifiequ minn bosta uġigħ tal-passat. In our 80 houses throughout the world, there are always, even in this time, from 2,000 to 3,000 people living in the different houses, and the majority of them, they don't relapse in their addictions. They exit the community, they get married, they do families. And so actually it is working. TVM News tkellem ma' Sani Schiavone li fil-familja kellu persuna maħkuma mid-droga u wara snin fil-programm ta' ċenakolo fieqet. Rajt trasformazzjoni fihom illi inti ikollok il-qawwa illi tikkumbatti id-diffikultajiet tal-ħajja ta' kuljum. Madre Elvira li kienet waqfet iċ-ċenakolo temmen li kull persuna għandu bżonn l-imħabba u li permezz ta' Kristu kulħadd għandu ċans isib il-fejqan.